Good evening. Whakalawhala atu hana i hata tola da wala tala tutupu ke lata ia mea whiawhinai. Kua hiki tuai e tokaanga he langa hua sivolo ke toka he mdakawi na toka e whaleika I a manau. Pehe e lilifu pali mia ko toke tālangi, whaika kāno kua hiki e tokaanga he langa hua nei. Koe ka kano ha kua ki se ma tulu kwanate doi e tau patakauia, whahinga hui, ki whai tupega mo e ki laumatai ki tunga hohe tau tulu hautu. Ki se ma tulu maa nei kua oa ma tulu whakataitai e tau whakatakataka whaka business. Se ma tulu koe ringa lata e matakau nei ke ua, ne ua, ki lahi tupega mo mai he tau ngā hua na ko tau se lau tulu. Si koe amamuna ki anga nono mai tulu. Ringa foi profeta mo me he tau whahinga hua ne ua ka mata mai he ua tau ke whakatau tokai. Tokaanga he maa hune o nono mai tulu ki wharika ke pakatukirau he wharika koe mai kena ngai ki whakaonga ke tokai e toko ia. Haka taha mena ni ki seo mai tulu ko anata ke whai riwiki anga moe ua whakaonga whahanoa. Haka wana mai kena oni ki hata tulu ai mani ki seo tulu. O nono ni ki seo dura ki hau whanaka ki rofi. Ai taha mena tangai tua, ai whitangat ne heke, koe taka whahoro ni, si ki te whakamena bihia mai tulu ni konon, ki lali ki tukutuku hifu, te tu whamaari ki nata te whakamena bihia. Ai koe lali ki tau, whika lali ke mou na puhala ki mou ai he whakata whano, e tau tupu ki laka matai ki tau hua he hata tulu kautu. Pehe whokia ia koe tau ono nanga nei kua whitani he whakatakataka ke langa matai ki e whakatu whano. Koe ono mai tulu ki he tau whakatakataka ki lata e me whakahoranga business, ki lata e whika nei. Mau ngai ni e tokaanga ia, mau ngai ia whuki ni e haro tulu tonga hua, ki le wiki e tau e mamafu, ka eke kua malonai, si whakaonga ngai ni e mautulu e whainga hui e ki le wiki e tau e mamafu nei. Ka kato e mamafu usi me tau koroa usi ka eke kua mau, tahi fusi ke toka he pakaturau e Afrika. E tunga ia ni kua whaila mea koe e tau mana koe whakatufone tau ngā ko mole ki tamai whali tunga ia kai e lua makasea moe te whaolanga pene ki lalo hefo he taha business, koe business pene kua amna ke whakangahua ki la e tau langahua nei ki lalo hefo. Ko taka ni ki hai lalo hefo hen PNC, tunga ni heleo te tulu e tau rental houses, no ko tausi e si bihe bond stores, si bihe numismatic and stamps, si bihe fuki ni matakau ni. Koe tau whakaholoanga nei, ko ngā hua ki ai, ha koe tau mana koe he whakatufano, ke tau hiki ki anga he whalu whahinga hua, he whalu he hana whahinga hua. Koe whakaholoanga he mga nei to toka hifo e langa hua si walo moe lua makasea ke he taha biznisi, kua toka I whoki ki ai e whale kama he motu, tau whale whakatufano moe whahinga hua ulutohi me tau tupe toki ofa. Koe whono ke hongo fulua ki tau I ki pole ki tau whahi malolo sinu atu Pasifika ko ka mata nea whi motu ko Samoa, whalataha atu whoki a Niuean si pia I ki he takitau ki he taha langa hua he Secretariat of the South Pacific koe ke kafo Niuean ko Colin Tukuitonga. Koe takitau ki lahi he mta kaunai koe ke kafo ko Jimmy Rogers nea whangia I e whonoanga nea whi moi tuku e tau manatu ke he motu ko tau se e whonoanga ki ai. Ke tau puhala mitaki kua aisi ha ke tau ngahua ke lata moe whahi malolo sinu ha Samoa ke lata me tau tanga te motu si pihia ke atu hau tupu hake. Whakakisa mana tu whokia ia ke komisina ha Niuean ki Wellingtoni ko lilifu ko Olaf Jacobson ha ko ia taha ia laua kua lahi ngahua ke whamoli e taha tohi ne tālanga he taha mtakawi atu motu I fisiko ia nutha he tau taha hiwa lima. Ke whakatū e matapatu manatu koe malolo sino he tau atu Pasifika. Pehe ke kawhako Jimmy Rogers whia lahi whokia ia ke whamatalanga he takitau ki ha Samoa ko lilifu ko tuila epa sailele malielanga oi ki hana a whamatalanga. Ne pehe tō naka I whai hiki anga I tau ngahua ke whahi malolo sino ka naka I kau whalataha I tau tangata si naka I whai hiki anga whoki I tau ngahua si hake ka naka I kisi atu ke tau ngahua ke lata mo tau malolo sino. Pehe e ke kawhako Jimmy Rogers taha I talahauanga tuai, naka I koe malolo sino ni e tau mena osi, kai ka naka I malolo sino to naka I whai mena whoki. Koe whonoanga I tau lilifu e ke pule, kau whalataha whoki e ke pule ke whahi malolo sino ha Niuean koe lilifu ko John Williamu.
Amana ki ke whakatutala whakalulahi e whanoanga, ke taunga ngau nā kai pikisia, moe longa tu whoki e tau mtakupu ke tau mena kua hiki ai e tau malolo sino, si pihia ke tau mera ne kua whakataitai, kua linga maike ke hiki e tau malolo sino he tau tangata. Kua whaile kua tuai e tau telefoni u ta whano, ne kua whakaonga poki maua e siginolo mahe pōwhana e se kiana e makefu. Pehe te kita ke whahe ngā hua, maua moe whakawhana whekau ko tutuli haka. Koe ngā honai, whaile kua e tau telefoni u ta whano, wha maua mai signolo se kiana ha kua whaile kua ke tau masini kua toka ke mtakawi se kiana e makefu. Whalu a mngaho maua signolo ka koe, whalu mngaho nā kai maua ke he tau mtakawi kua whakaonga e pōwhana i se kiana. Ka mata tau le kua he tala hau e ia ha koe, ka pe hile whaitap kua mali se kua kisia, kua mua te hanghang kelea ke mngaho nei. Pese ia, pehea ia, haia hana tau tangata ngahua, ne whae ngahua, moilali ke kumikumi e mena, ne kua le kua kiai e whakaholanga telefoni o ta whano. Koe tau mena sā ke tau ngahua, tau le kua tupu whakaofo mai he tufunga sia he tau mōtu hatu Pasifika ko tokolonga ko whenonga ki fisi, ke lata mai taha whanoanga he whae tapu nei. Koe whanoanga nei ke maike he tau mōtu takitaha. Mo tau tangata leweki ke tau le kua tupu whakaofa ke asi hake tau ngahua leweki atu ke tau whakahonglanga penei. Pehe e hangai tikitaki he langa hua nei ki SPC ko mō sesiki vau, koe tau ngahua he kautaha SPC ko whakatoka pawaki, ke tau usi ke lata me tau le kua tupu whakaofo. Koe whano nei whoki ke omo e tau ngahua kua manaki ke whakatutala ke whanuanga lahi e whahi tapu kahau, ha koe tau amamna ki anga ke lawhi ua e tau whahe ngahua ke tau le kua tupu whakaofo mo e tau whahe ngahua hiki anga he matangi, koe whakamua whoki, laia nei ne tau isi tau whakaholanga pehenei he lalolangi. Tolonga whoki tau hukui ha Niuean ko atu ke tau whanoanga kehe i fisi ke whahe tapu nei, hangao ke tau whahe ngahua pehenei, oi mātuta ki atu ke he whanolahi he whahe tapu kahau. Kua whamoli toi he whahe whakawhili e tau aho ke he lata ia moe whakawhili anga toko lunga he motu, ka mata mai he aho ua ke he aho walu he mahina hana wema he tau nei. Ka mata e plokalame e whakawhili anga he ango fua ha whai ana wema, ke he whakausi he pongi whaleile walu i ana wema. Nā kai la whai whakamoli anga ko hai e tau li lifu i ke whakawhili mai ni silani ka hoko mai ai ke lata moe whakaholanga nei. Ke whakahiku e te wala tangla tutupu ke lata ia moe awhiawhinei ko e whewalaka pi fitu. He motu kua manaki ke liu mātutaki ato ai he whahe tapu kahau, ha kua whakaholo mai he whahe tapu ka mole. Koe tau kakano ha kua ukioki e taha he tau tangata whiawhia lahi moe pele ke he whewa laka pina he motu ko tau maha ki tau. Pehe tau rotaki mai he whalo tau mga whao me tau ka pisinga jau, ukioki ai anai he pohala tu, he whinau te pasikala ke he whao, ke lata moe lebeki anga he whewa laka pi fitu he whae tapu kua mole. La he whiawhia hana ke he whewa si pote nai si pia whoki ke he whewa kiriki ke motu, ko ia whoki ne lahi, e taunga hua ke lata moe whakaholoanga he mtakau kiriki ke motu, ke watu ke he taha whenonga ki New Zealand he mtahi ko he tau. Pehe te kitaki he mtakau sipote la he motu ko dates hipa, la he taunga hua ha jau, ke he tau sipote motu si whakau e lahi whoki a ia, moe komise neska pihia moe tau tangata sipote motu, ke tau langa matai ha jau, ke tau whakaholoanga ke, ko ia whoki ko tangata sipote. Koe tau whewa laka pi fitu kua manaki ke whakahoko he awhaiu me whahe tapu hau, moe amanaki nā kai ni mo whoki e lau tolu e matakainanga mahuinga nei ko jau maki tau. Ana tau tola tau wala tala tutupu ke lata ia moe awhiawhinei. Tuku atu e tau whakalafa lohi ke he mga whaua ha jau maki tau, ke hana toko ua whahelehele, pia moe tau whanau, moe mga whaua katoa ha koe tau lata momoko.